Prvo će uvodno govoriti Višnja Stanišić, tako da evo prepuštam vam riječ. Hvala, ja se zahvaljujem. Pozdravljam sve prisutne. Ja sam ovdje u ime Ženske fronte za radna i socijalna prava. A prvo bih željela zapravo reći kako je nastala fronta, razloge nastajanja iste i što sve sad momentalno radimo. Naime, fronta je je potakla od ženskih sindikalnih grupa, znači od odbora žena EHS-a, od ženske sekcije Saveza samostalnih sindikata i koordinacije žene HURS-a. Na jednom našem redovnom sastanku zapravo vidjeli smo da se sve više i više zadire u socijalna prava žena u svjetlu izmjena zakona i zapravo shvatili smo da više ne možemo same se boriti sa time, da nam je potrebna pomoć i izvan sindikalne scene i zbog toga smo uputili poziv svim civilnim udrugama koje imaju slične interese, čak i različite interese, ali mislim da su izmjene radnog zakonodavstva svima nama itekako važne, da nam se pridruže i da počnemo zajednički djelovati u tom pravcu. Tako smo uputili poziv civilnim udrugama i na prvi sastanak koji je održan u rujnu ove godine uz nas inicijatorice sudjelovalo su, ja ću sad morati ovo pročitati jer ne znam baš sve točno, ako sam nekoga ispustila neka mi oprosti, znači Ženska mreža Hrvatske, CESI, znači Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, zatim RODE, Autonomna ženska kuća Zagreba, ROSA, Centar za studije, BRID, Kontra, Sindikat trgovine Hrvatske, a kasnije su nam se pridružili i Sindikat umirovljenika, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga, Inicijativa za rad spremne, Mladi antifašistkinje i antifašisti grada Zagreba, kojima se ujedno i zahvaljujem što su organizirali ovu tribinu, da onda pobliže vas upoznamo sa ženskom frontom. I tako je nastala ženska fronta. Razlozi okupljanja zapravo bilo je donošenje niza zakona kojima bi se potpuno izgubio radnik onakav kakav ga mi danas doživljavamo. Znači, mislim da kad bi ovo sve stupilo na snagu, da više ne bi imale radnika kakvog danas poznajemo. Od ožujka do danas sindikati su primili što teza, što nacrta, što prijedloga za više od 30 zakona koje su momentalno u tijeku. Ovako veliki broj zakona i izmjena takvih zakona stvaraju zapravo jednu nesigurnost. Javne rasprave i socijalni dijalog je tako reći onemogućeni, su se sve javne rasprave vodile u ljetnim mjesecima preko interneta, što se zapravo dovelo do diskriminacije starijih osoba i osoba koje su lošijeg imovnog stanja, jer znamo da si ne može svako u današnje vrijeme priuštiti laptop ili kompjuter. Zato je Ženska fronta od izvršne vlasti zatražila da zakoni budu u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i tražila očuvanje razine dostignutih socijalnih i radničkih prava. I inzistiramo na građanskoj participaciji i demokraciji. Ono što nam je zapravo posljedica svih ovih donošenja zakona bile bi vrlo dalekosežne, ugrožavanje zapravo temeljnih ljudskih prava, širenje bijede i siromaštva, pogodovanje bogatima i poslodavcima, promoviranje nesigurnih oblika rada, znači rada na određeno radno vrijeme, vaučer i agencijski rad, kontinuirana nesigurnost na svim razinama, kako radnim, tako i na osobnim, produženje radnog vremena, smanjenje cijene rada, narušavanje dostojanstva i sve veća diskriminacija, urušavanje obitelji i zapravo u konačnici i demografska štetnost. Zapravo pretvorili bi našu državu u državu jeftine radne snage, a sustav vrijednosti zapravo je potpuno izokrenut i naopačke od onoga što bi zapravo trebalo biti. Ženska fronta krenula je sa izjavama. U prvoj izjavi zapravo smo općenito naveli čime ćemo se baviti i koje će zapravo, i naravno nismo se samo ograničili na to, nego naravno i na iduće probleme koji bi se možda u budućnosti mogli iskristalizirati. Ocijenili su nam zapravo da su nam prioritetni Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o povremenim poslovima. I Zakon o radu zapravo najproblematičniji su odredbe o radu na određeno radno vrijeme. Danas imamo zapravo saznanje da od novozaposlenih radnika skoro njih 90% radi na određeno radno vrijeme, što znači da se produbljuje nesigurnost, posebno za mlade ljude koji zapravo nemaju mogućnost niti osnivanja obitelji,
a da ne govorimo o podizanju kredita da bi se riješili stambeno pitanje. Zato tražimo da se određeno radno vrijeme kod poslodavca ograniči i to tako da se može zaposliti najviše do 10% radnika na određeno radno vrijeme u odnosu na sve zaposlene u određenoj radnoj organizaciji. Također treba voditi računa o rodnoj uravnoteženosti. Isto tako tražimo da se nekakvim automatizmom, ne nekakvim, nego automatizmom iz rada na određeno radno vrijeme pređe na rad na neodređeno radno vrijeme, a ne kao što je to sada bilo. Prekine vas na 1 dan, pa vas onda ili 10 dana, pa vas onda ponovo primi na određeno vrijeme, tako da to je moglo trajati u nedogled, tako reći, ne? Također smo bili za to i tražimo da se taksativno navedu razlozi zbog koga se nekoga prima na rad na određeno radno vrijeme. A ne eto tako, on ima potrebu, zna se zbog čega možete nekoga primiti na određeno vrijeme, a to je ili zamjena za bolovanje ili zamjena za porodiljski, ali ne da ga primite na određeno vrijeme, a zapravo vam treba inače na takvim poslovima radnik. To je bilo nedopustivo, ali to se je nažalost tako radilo. I mislim da je to bio iz čisto jednog razloga što takvog radnika možete držati vječno u strahu, ne, jer i takav radnik vam je podoban, jer vam neće prigovarati, neće vam se suprotstavljati, radit će sve što mu naredite, jer se boji da mu više nećete produžiti ugovor. To je, nažalost, psihološki moment na koji radnici, nažalost, moraju u ovim trenucima pristajati. Druga odredba koja je bila problematična u Zakonu o radu bio nam je taj takozvani outsourcing. To je zapravo izmještanje nekih poslova iz određenih institucija ili radnih organizacija. Posebno je to sada jako popularno postalo kada se spominju takav outsourcing u javnim i državnim službama. Moram reći da se taj outsourcing inače pokazao kao zapravo neprihvatljiv sa bilo koje osnove. Zapravo gledajući, on ne znam kome pomaže, osim što mislim da se radi ovdje, ovo je sad moj osobni sud, o pranju novca. Iz jednog razloga što, gledajući u mojoj radnoj organizaciji, taj outsourcing zapravo je poskupio troškove poslodavca. Mi imamo outsourcing čistačice, imamo zaštitare, plaćamo više nego što smo plaćali naše čistačice, zatim te čistačice koje rade, znači za privatnu jedan privatni servis. Osim naših, mi smo imali 6 čistačica, sad rade 2 koje rade ono što se kaže u nedogled, imaju normu 2 minute po sobi. Ja vas pitam što ona može u 2 minute učiniti sa mojom sobom osim isprazniti kantu za smeće. Prema tome, taj outsourcing zapravo nije pokazao nikakvu, kvaliteta nam je katastrofalna, znači trošimo više novaca, kvaliteta je nikakva, a zapravo u konačnici vi odgovarate za taj posao. Jer što znači outsourcing? Vama privatna firma radi određeni posao, ali u konačnici ako ona ne zadovolji taj posao, krajnji korisnik se obraća vama. Sada je posebno to bilo govora o ovim čistačicama u bolnicama, to znači ukoliko oni iznajme servis neki izvana, čistačica izvana ne počisti operacionu dvoranu kako treba, neće odgovarati ta servisna kuća, nego će odgovarati bolnica u kojoj je čovjek operiran. Znači vi snosite odgovornost za nešto na što niste imali utjecaja. Evo, to je otprilike taj outsourcing koji je zapravo meni neshvatljiv na ovakvoj razini, ne vidim nikakvu korist od njega, osim možda zataškavanja neke osnovne stvari, a to je da ste smanjili broj zaposlenih, pa više nemate u rashodima za zaposlene toliko novaca, ali niko zapravo ne gleda materijalne rashode koje u tom trenutku izuzetno rastu, jer servis plaćate iz materijalnih rashoda, a ne iz rashoda za zaposlene. Treća stvar, o toj neću puno pričati, to je agencijski rad u kojima će biti puno više govora i gdje će biti puno više govora o praksi. To je zapravo najopasnije područje koje je u Zakonu o radu. Ovo sve što sam ja rekla već je zapravo u Zakonu o radu i do sada bilo, ali sad je to naglo počelo se primjenjivati i to jednostavno izigravajući one razloge zbog kojih je i uvedeno u Zakon o radu. Taj agencijski rad, vidjet ćete na kakve sve načine se snalaze da bi te ljude koji rade preko agencije zapravo pretvorili u živu robu, kako ja to velim, a ne u radnike. Bilo je govora i o fleksibilizaciji radnog vremena i tu je Fronta zapravo zauzela jedan stav da ne pristajemo ni na što osim na 40 sati radni tjedan plus 8 sati za prekovremeni
prekovremeni rad, a da u onim radnim organizacijama u kojima se kaže potreba tog fleksibilnog radnog vremena, da se to onda regulira kolektivnim ugovorom između poslodavca i sindikata. Mislim da je to u zadnjim pregovorima, ako se nešto neće promijeniti u buduće, ipak dogovoreno da se na takav način to i sredi. Što se tiče povrede dostojanstva i diskriminacije, tu smo zauzeli stav da se klasifikacija uznemiravanja mora tretirati kao najteži prekršaj poslodavca i da za to moraju postojati i sankcije. Do sada, nažalost, nismo imali nikakvih sankcija, a znamo da, ne znam da li je uopće donesena koja presuda u korist radnika kad je pokrenuta na sudu vezano za diskriminaciju i mobbing. Ne. Možda, ali vrlo malo u odnosu na to koliko toga ima. Zatim smo se isto tako odredili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a to je da nam je neprihvatljiva dob za umirovljenje od 67 godina života. Za sad se za dom umirovljenika moramo tek prijaviti sa 65, a za misle 67 niko neće uspjeti niti doći do doma umirovljenika kad ode u mirovinu. Jer ako još 10 godina čekate, onda je to stvarno veliki problem. Također smatramo da je postojeći model drugog stupa obvezne kapitalizirane štednje potpuno neprihvatljiv. Vidimo u našoj državi da to je vrlo neuspješno. Kao što znate, ljudi kad odlaze u mirovinu u ovom trenutku, a bili su korisnici drugog stupa, uredno prelaze u prvi stup, budući da im je mirovina iz drugog stupa puno manja. I tako isto tražimo da se uvede i naknada za starije osobe koje nemaju nikakve primanja, znači iznad 65. godine života, i da se uvedu zakonske mjere za priznavanje neplaćenog rada, a to je skrb za djecu, a i za starije osobe invalide, ono što znamo da žene najviše rade, a zapravo je to neplaćeni, nepriznavanje nikakvoga niti staža. Za badava radite, a to ipak nije badava rad, jer kad nekoga platite da vam to napravi, to itekako košta. Jedan od najopasnijih zakona koji se predlaže i koji mislim da je već i prošao javnu raspravu je Zakon o povremenim poslovima, koji je Fronta odlučila, za koji jednostavno smo dogovorili da ga uopće ne treba niti donositi, da ga treba u potpunosti odbaciti, jer na mala vrata uvodi fleksibilizaciju radnog zakonodavstva. Dosadašnje iskustvo i Njemačke i Austrije zapravo pokazalo da je radnici koji tako su povremeno zaposleni zapravo postaju robovi u tom zaposlenju, znači rade cijelo vrijeme kao povremeno, s izrazito niskim radnicama, i zapravo šta radi poslodavac? On ukida klasična radna mjesta i onda on zapošljava ljude na, kao pod navodnicima, povremene poslove, a zapravo su to trajni poslovi koji oni rade, ali zato za puno manje novce nego što bi radili da su zaposleni na neodređeno radno vrijeme. Na izjava našeg ministra da se radi o poslovima koji bi zapravo trebali biti most prema trajnom zaposlenju, samim tim iskustvima iz drugih zemalja je zapravo obična floskula kojom se pokušavaju zavarati građani kako je to jedna izuzetno dobra stvar, da će se time više ljudi zaposliti. Između ostalog, ja se sjećam da je u jednom razgovoru ministar rekao da je to jako dobra ideja, da recimo imate povremene poslove, pa onda kad je postavljeno pitanje što će se dogoditi, kako će radnik skupiti određeni fond sati i određeni staž da može kad tad otići u mirovinu, onda je rekao pa radit će 2 sata na jednom, pa 2 sata na drugom poslu, pa 2 sata na trećem, i tako će tijekom dana on skupiti vjerojatno u 24 sata 8 sati, ne zaboravljajući da on treba doći na posao, otići s jednog posla na drugi posao. Stvarno mislim, ja bih voljela da i on tako da radi, pa da i on malo putuje. Prema tome mislim da mora svakome biti jasno da su to samo priče za malu djecu. Mislim da je to radno voljno. Da. Moram priznati da je ovakvim, zapravo tim povremenim poslovima, kako su oni navedeni, to su ti nekakvi mali poslovi, najviše će biti zakinuta ženska populacija, jer to se radi upravo o kućanskim poslovima čišćenja, kao što je to sami ministar rekao, ali mislim da oni misle tu i neke druge stvari isto tako progurati kroz to. Moram napomenuti, ja mislim da to svi znate, da su Slovenci na referendumu takav zakon naprosto odbili i nisu htjeli uopće o njima niti diskutirati. Evo, ja na kraju mislim, ovo je bilo zapravo sažetak onoga čime se bavi Ženska fronta i što pokušavamo zapravo
pokušavamo zapravo našim angažmanom, barem pokušavamo neke stvari izmijeniti. Nama je naravno jasno da će to biti vrlo teško, ali i situacija je vrlo ozbiljna i svaka pomoć nam je zapravo dobro došla. Svako ko želi pomoć je dobro došao. I ono što sam rekla na početku, ako ovi svi zakoni prođu, a skoro 11 njih se odnosi na radnike, a ostali se zakoni odnose na osobe, jer to ostali zakoni su i ovršni zakoni, zakon o sudskim pristojbama, prema tome to se sve odnosi na čovjeka uz ove zakone koje nam do kraja mijenjaju današnji izgled radnika. Mislim da ćemo se stvarno pretvoriti u robu samo po najnižim cijenama. To bi bilo otprilike. Dobro, hvala više. O outsourcingu u zdravstvu i inicijativi Zdravstveno svima govorit će nam Jelena Kranjec. Pozdrav svima, znači u prethodnom izlaganju je već načeta tema outsourcinga koja je jedan od tih sjajnih novih izraza koji su se počeli učestalo pojavljivati, kao što su fleksibilizacija, monetizacija, spin-off tvrtke, podugovaranja, outsourcing, što su zapravo sve samo različiti izrazi koji vode na kraju privatizaciji dijelova nečega što je činilo javni sektor.